siyaphila qelisa sikhona ba. siyaphila ndoda kithi hayi ngithe awuthi noma uzongishutha kodwa nami ngenza live Wezula. ngishutha ngala eya-YouTube kodwa lena live ngoba uFacebook badlale kakhulu ngamkhona uFacebook. manje Igebe abalandeli bami abaningi bathi angenza live ngoba kuyivideo intshontsho umuntu awokwenza into yakhe afake ivideo afake izithombe zami kuba ngathi uyena kuba ngathi mina njalo igenge lena iyahlupa. kakhulu so ke yiyo into eyenza ukuthi ngivele ngisuke ngivele ngenza live njalo bangikhuluma nabantu nawe lobu ngishutha nje kodwa live la futhi Nako. yes ya ngithe ngikubize wethu ufike siqinisekise ukuthi ngiyashutheka la ngesizathu sento ngifuna ukuyichazela abantu Ngilalela nyanga nkulu. abantu babo sathi gibela abantu baba Nako. yaphila kodwa Hayi sikhona baba. Ngoba labo bantu kahle kahle abalandela wena abantu abangafuni ukukhohliseka. nje khehla lami abafana bahlezi bebona mina bangaduki hey ngalimala kakhulu ngekho manje umuntu efake isithombe sami ethatha inamba efake isithombe sami ethatha inamba yami hey we efake isithombe sami umuntu mekhuluma uthi ukhuluma nami Angithi manje na ngikulandela kakhulu enkundleni zokuxhumana ba. Ngikulandela kakhulu enkundleni zokuxhumana ngengikuze uqinisekisa kubantu ukuthi umuntu ma esefuna ukuzofuna usizo enyangeni akashaya video call. yeah video call okay Ukhuluma ngani namhlanje enyanga enkulu? yeah khehla lami mfowethu lama ikhombo ngithiya iqhubeke inyanga yonke Inyanga kaJuly ukhumbule lesiko. ngidinwa yena lo muntu phela yami usenayo inamba yami kodwa useyahluleka ukudla amandla manje ngoba sengamphuca amandla lo Akasageyini. akasageyini kodwa ikhombo inyanga yonke uJuly wonke kuloko ikhombo liyabhubha lekhaya Abantu manje na abakhululeka bangaleke bebheka ama date. ngitshela abambalwa efonini izona abambalwa ngibatshelile ngathi ikhombo iyaqhubeka kodwa buka yabona plastic baphansi la Nabo plastic baphepha. yabazovela Plastic baphepha naba ngiyababona. yebo Nazi impondo ziyahamba zonke lezi. yes ongana bababoni ngala live nawo plastic abantu abazoorder manje abanye mfana uhambe nabo abayobuya nabo Abanye besiphambana nabo bephuma abantu lapho usazobuya nabanye la ungaphekha mina manje yini umsebenzi mawenza kahle phambi kwabantu ngebakuthande bonke abantu hayi abanye siphambane nabo impela ama order ephuma yebo bafowethu siyaphila uphendula uWhatsApp ubhale nini ubhale wathini uphendula uWhatsApp amakhombo aqhubeka amakhombo 800 khombe 800 940 mawupostela ufakelwa kaphepha mawuthi uzoza kumele enyangeni ozenyangeni khombe yaqhubeka indoda ebovu nohlanga ime lapho ayigudluki le leyo mshini oyishintshayo nangomshini oyishintshayo automatic le automatic isihamba ngolayini le isilwane sikamhlolo abashintshayo bathi automatic hayi ziyabuya impendulo ngoba ngiyakulandela nyanga ziyabuya mfowethu niba ngithi ngibakuthande bonke abantu futhi ungaphiki nalabo abantu othola ukuthi egcineni bathi umuntu indoda ebovu mina ngokudidisa uzokwenza ukuthi lamandla onawo leyana uqeda amandla bathonyiwe ezinyanga ukuthi hey ithona yenzeke lo yayibona lo thina siyazibonela njengala yansizwa nje yasuka la kwakwa hotel nje kuthi kushaye 1 minute yamvezela imali engakanani mali yinto esingakwazi ukuyiveza lezo ngoba abantu abaningi abafika kumina baphatha ngendlela ezahlukene nanokuthi la enyangeni asikwazi ukuthi sibe sesisho sikudalula emoyeni ukuthi hayi kade siza umgwaba besiza umgwaba utheme ngabe phuma la kwasekwenzeka ukuthi ndapha nabelungu manje into engayilanga kodwa ngikwazi lengishukuthela nanga umlungu afanele yabona lenkundla zokuxhumana ezala ngoba isigulo somuntu simfihlo yakhe nodokotela wakhe usho umuntu bathi ngishebo umnyameni bathi ndokuzakhala ehonzo khanyameni kofihlwa nonyoko wemama ungichathwa ngihlokoloza bathi ucisha nini wekhandla lasigadle bomnyameni phendula wena baba baba wami kunjalo awukwazi ukushosha umuntu esigodlweni akaze njengoba ngisho ukuthi leso makushotha umuntu esigodlweni eshuthuke esigodlweni ethiwa siyambona siyamlapha manje ulasho ukuthi hayi ubalo ovuma ukubona abantu ngoba imfihlo yakho ungena kudokotela ojova enqeni isigulo somuntu isigulo sakhe nodokotela wakhe
umuntu umele eminyango ngidla nje eminyango mathe uhamba nomuntu la akuhlangene lo muntu kwemnyango befunani lo nomathi umngane wakhe akufuni yena akasho akudinga enyangeni ukuthi uze ngani yena hayi kudophumayo beze ngani cha akufuni yena ufunjela mina efuna ngibe neqiniso ayi ngike ngibone yona indoda ebovu le ya ayisilwane leso sasazinikina ngisho kwezinye insizwa zikhali ngempezi ithe mfowethu kade sengibona uphuthu lodwa manje ngakugankaza le mathimini ngigankazile ngathi na idla mfowethu ngathi ngiyamawuthi angibekele itshentshi ngizothi akasendele imali encane ngathi idla mfowethu mina ngidaliwe ngi-breakdown mina yabona i-breakdown ukwabona ama-breakdown akona amahle wodwa kodwa namandla oqukula iy'moto ezintsha ziketukile mina mfolo ukuthi manje na ukuthi akona ama-breakdown amahle adonsa iy'moto anamandla kuphela okudonsa imoto ewayo kuyiFortuna liwele ngale mgodini ifike idonse yona i-breakdown iFortuna masiyayidlule ayikwazi ukugijima i-breakdown idlule nako yona umthetho wayo ukudonsa esezilele ngecala masiyakuyeka phumelele wenze yonke into ezenzayo wena masuyangihleka ukuthi na ebuka leya nyanga ayinama amaFortuna amaningi sobhampa so right mina nginamaFortuna manje kulungile mina ngidalela ukudonsa umuntu owayo umvezo obala yabo ngake ngaxoxa nomfana lo jwala ukulekelela la esikolweni ngathola nje ithuba lokuxoxa naye ukuyiphatha ekhala ukuyiphatha 18 indoda ebuku ehlanganise ehlangase usho izinto hayi ukuthi ayisebenzisa yena nemlando nalezi zinto lezi ukuthi ngeke umuntu esigulu umbone eqhamuka la ethi ngoba uvikela isithunzi sakhe kwabanye abantu uzisho ngenye indlela ukuthi yena akasebenzi muthi ngiyathandaza uNkulunkulu uyangizwa phela labantu abasindisiwe bafika la mina umuntu kaKristu abefundisi base ngithi vala umnyango umuntu kaKristu ngifuna ukukhuluma nawe ukukhulunywa zasenyangeni aphume la sale abuyele kube umuntu kaKristu don't raise ukhumula iskipa umuntu kaKristu unjani enxebeni umthinte ngivula umnyango ya usasho lo kuningi kuhanjiwe nokufuneka amakhandlela kufuneka izinkukhu kufuneka kwenziwa yonke emfuleni empophomweni mphansi ifakwe ebhakedeni inkukhu yabantu ziqisha iquleke ifihliwe ngoba abantu abafuna ukubona ukuthi uyo la nabantu bevangeli emini ufakazi walokho abanye ngibafaka indwangu la ithi kanje indwangu ngazi ukuthi bebevolontiya kashembe labo lokunyana laba bahloniphisana yeah amakhosazana la amakhosazana bahambisa amakhosazana yini bafowethu ukuphila impilo injalo khetha lami ngoba ukuhlonipha umuntu nekugada ukuhlonipha umuntu mawuhlonipha umuntu futhi ungadlali ngaye ukugada uzokathelwa uyabona nyanga wenzeni wena ngiyakhumbula mina ukuthi yabo ngikhuluma indaba lomfana lo osiza la ngaphakathi esikolweni iyahleka le ndoda kwabudluli yabo vula umnyango sengifuna yabo bathi ufuna ukuzala iloya amaloya akhandwala vula umnyango bathi vala umnyango ufuna ukuzala iloya kunjalo bafowethu impilo nje injalo masikhulumqiniso abakhomba aqhubeka zapha kanje zapha ngoholoko manje babuchilisa umuntu akasho inkinga yakhe yebo atshene mina zihamba ngamakhombo inyanga yonke ningizwithi ngithini ngoba inyanga enkulu kwakhuluma ukuthi kufika ngisho inhlanga ezihlukene yonke into amandiya amakhaladi yini awasendiya ngibageza ngentelezi ngisho ngisho ayinto engizoyenza phela ngeke ngiyihlise amandla intelezi yami ngeke uzifake ukuthi hayi ebuthambise mayipha imigiya imuhle intelezi ngene imuhle khali kodwa isulumane umadoda ya isulumane liyakhala ngentelezi kodwa phela ngisuke ngingadlali ngalo ngisuke kufanele ngihambe ngolayini ngoba phela ezinye izinto mayithi izofuna uhlanga lama-customer kufanele ngiqale ngithi kugeza la manje ngichazela isimo salo ngoba abanye bangichazela ukuthi la sengibe nenkinga enje mase kuyaphokha ukuthi akageza akubona bonke abantu abagezayo kufanele semakhombeni nje la nanga labakhombo madoda niyawazi amakhombo lo phondo indoda ebovu encane indoda ebovu ya indoda ebovu khona encane nayo iphothe encane indoda ebovu engaka ingela labakhombeni ikhombo le 800 mayiposwa 940 mabe iposwa ngimane uposa ngaphezulu 940 indoda ebovu ihamba nohlanga 1000
kanjani ziyakhala hey kumasipanje induku yemali lapha phinde futhi kuzoba khona enye ikhombo nezwa engihambise nelo khunjana nentelezi yamanzi amnyama amakhombo nje baba inyanga yonke amakhombeni inyanga yonke yes inyanga yonke amakhombeni hayi uyakhala umuntu uthini ngoba bese ngithi ungavalile wabe ungavala mhla ka5 no kadinwa ukuthi lo omunye umuntu oyengiskema uleke buka mina ngenzani okay afika athi njalo ngoba yini inhloso yakhe ukudla amandla abantu ya uyanya usenyela ngiyinkinga enkulu kabi webhuti angibambeki uthi uyadelela uthi uyalo akuyafana nje ma inamba kuseyizona lezi yawutholakala kuzona inamba ozongithola kuzona baba uchiliza abazongithola kuzona abangithola kuzona WhatsApp wayo ngiqale ngale WhatsApp wayo eka WhatsApp 8065 065 it is 063 16 54 54 uyayizwa WhatsApp hayo business ithi 065 063 ithi 16 54 ngiphinda kanje phela ngiswenzela kona ukuthi kuyenzeka abanye abaclaim ukusibala sebekhulu behlezi becabanga imali sekufika kuthiwa gijima ngangithatha ipeni wenganayi le khombe engiloza mase ngiphinde ngiyasho ngishilo nje phela kufanele ukuthi indaba umuntu uyinceke kancane 065 063 16 54 umuntu azothi noma enze video call aphinde abone yena lo muntu video call mina ubone mina ngeke ukwazi ukungibona ufuna ufaka imali mase kufanele ukuthi ufuna izinto zakho awuzangiboni sekuthi ngibhizi usefaka isithombe lo nyanga ngisukinya fanele ubone mina mangibhizi ngokutshela ngikhehla ngisebhizi uzongibona uzoyivula ivideo call ukutshela ngikhehla yimi lo busy kodwa ngizobuya ngiyakwazi ukubuyela futhi kwena ngoba kade ungifonelile engingakwazi hayi ukuthi ungibhaze base uzokufonela ungangifonela ebusuku wensizwa kithi fonela umkakho ebusuku nikhulume naye ebusuku ungangifonela ebusuku linde kuse utheka WhatsApp lesiqeda ukuyisho yama calls ithi 062 00 7 00 80 ngayisho uzamina lo plus sengiyakwazi ukuyikhulumela ithini yona lapha amabhenki base lo muntu akazikhulumela ithini lo number 062 00 7 00 80 efonelwayo ku YouTube yatholakala ngoba yami ku WhatsApp kuyenza ukuphendula kuyona kodwa yapi YouTube ngikhona DR Makhandlela bavuthayo YouTube liyavutha lapha DR Makhandlela bovuthayo avutha yonke indawo bese ku TikTok yatholakala TikTok ngikhona DR Makhandlela bavuthayo kodwa into eziningi lapha ku TikTok ngibe ngazikhulumi ngoba nale video nje uma wayithatha wayifaka khona ngenze kuyibheka ku Facebook ukhona kunenyanga ezilwa nami kakhulu ku Facebook ukhona ngiyisa lesigolivela egenyisa go ngiyanyisa hayi futhi asikho noma ngabubula izithimu lezisoza asikho esibona ku YouTube ngikhona uthe kubani page la Facebook ikumanje ku live khona DR Makhandlela bovutha DR Makhandlela bovutha liyavutha livutha kumnyama khona lakho cisha ungafoni naba sebefona musana ukufona ngibhiza hayi sebebiza manje nyanga musana ukufona ngibhizi la hayi khona ngiyaqolisa ukucisha bona ofonayo abantu bayifuna manje inyanga manje kodwa esimikhona ukuthi ucisha bona umuntu ofona musu ukufona phakathi lapha kodwa madoda ufonela wona nenamba phela manje awu kodwa sishinto eyodwa ukuthi ikhombi yaqhubeka sithi amagalane bafanele bekithi siyafona sibheke phansi manje na inamba izona lezi ayikahle bathi khuphula umkhomaza babheka nyawo inamba izona lezi ayikahle ile namba uzozibona kumina siyafona lapha ya siya WhatsApp lapha ngomoya siyafona siya WhatsApp lapha ukhuluma nami akusho ukukhuluma umuntu onemali la kimi khuluma nami kodwa siqinisekisayo nyanga enkulu one inkinga othandweni one inkinga umsebenzi umsami yonke into ekhuluma nami nansi namba ngenhla yes uxoxe nami sixoxe nje abone stamba ama ladies okwengivula live ukuxoxa nabantu bahlambuluka izinkinga nabanazo ezinkulu ibakhe hayi ukuthi ngizobanika umuthi ngabayalela futhi umuthi inkinga umuthi la yonke into phela ngiyinyanga phela
hayi ukuthi uzozala njalo uzozala uthatha amahla apha unayo imali uyahlupheka nazo fanele ngikutshela ngishona zasemfuleni usimple ukuthi la ukusokhe emanzini uphalaze ngapho ngoba uyinyanga uzokhanya masuzala phela ngikufuna ukusekhanya mina uzalana muhluphe kakhulu noba isicefe no mfowethu ulungile ngiyanamukela kanti zakithi asiphileni ngesifana amandla esinawo ngesifana hayi sibonke nyanga kwakungekona vele kwemali eningi kwakuwukuphithisa abantu sibonke nazo